Azilona okadlamini ngapha entabeni zaSolundi kodwa bamazi ngomakhunga nango Telkom. Cha. Ukuduma eMozambique ngicela wesikubambe sokugcina ngakho lokho. Ake sibonge nje inhlahla enkulu engaka lento ingakazi yenzeke. Siyakhumbula nakuqala kuthiwa abangena emlandweni kwakuzovula igcawu ezintsha kulokhu ivule phambi kwethu kulokhu inkosi ifikile uNyazi into ikazi igqoka uphinki lihola phambili lwehla luza la kuzovula igcawu. Siyayibonga leyo nhlahla ngoba eminyakeni ezayo soba sesikhuluma lezi igcawu zavulwa yithi soba sesibuza yoseceleni ngesithi ungekho njalo wena sihamba nenkosi siqu sesihlanu kuyisibusiso ke lokho Nkosi yami bakithi bese sibonga nje kakhulu umgido omuhle amakhosazana bese ngidlulisa nakho okunye kuzoba nzima kakhulu kodwa iqiniso kufanele silikhulume kuwena owaziyo ozobubuka lapho ukuthi wake wona inkosazana njengamanje le nkosazana ayigidi lomgidi ngenxa yokuthi isiphenduka intombi entethelelo asazi ukuthi lelo cala lothethwa ubani kodwa kulungela kwesishayiye sibambe lapho ngoba akusidingi sihlangene ngobuhle njengamanje enye yema videos awutrenda kuona nabantu ababeboshiwe ejele enhlala kahle eqala kabusha yes mhlambe ukuthi ubusixoxela kahle leyo ngoba ngabona ushutha abantu sebethi baphuma ejele kade inkosi ikhona ngayizolo ngicela ukuthi usicacisele abathi khona abantu abayibukela kodwa bangayibona njenganami okwenzakalanda phela no abantu lapha nabekade ubeboshiwe uShembe uNyazi lwezulu isiqu sesihlanu esihlangene ngalo njengamanje lalo kade lusemzini oseqala kabusha libizwe abafowethu lapha neqala kabusha namanje sisabakhulekelayo ukuthi uJehova ezebakhumbule ngoba belapha abanye sebephumile abanye abakaphumi wathi uJehova esefikile khona wayesebatshele sethina ke nizophuma nonke kodwa nizokuphuma kanye khona abanye ongezwe kuthiwa mhlawumbe namhlanje kuzokuthiwa khona sebephumile mhlawumbe kusasa khona sebephumile ngoba bayekile ngoba into esiphinde sibonge kakhulu baphinde wathi umhlangano ususelinda baletha isithole esimhlophe nezikaphe ezu5 bezobonga ukuthi uShembe kade ezonyathela bezobonga mhlawumbe nethempini lakho umntaka kaJehova unyaselukela fika kodwa mhlawumbe nikaze nibuyele emumva kuyobonga ukuthi baba sizobonga kodwa abaseboshiwe bakwenzile lokho sicela uJehova ezebakhumbule uNkulunkulu besenza imangaliso ke lapha ke wayesebakhipha ejele mntaka baba beboshiwe bedonsa 28 years kuthiwa nje impela 28 years kwathiwa nje isigwebo siyanqamuka hayi ukuthi kusazokwenza ngokufika kaBhombela maningi ngamajele ayamfisa afuna afike kuona shothi uBhombela ohlane ngaye namhlanje akukho kunye ingane zakwethu ngabe ngiyanihlephulela ukuthi njengamanje masuka la siyapi kodwa ngeke ngikwazi ukunihlephulela ingane zakwethu uhambo laseMozambique lalinjani baba abantu uBhombela ngeke mntaka baba lolunjani mhlawumbe umzimo obukhona mntaka baba uNkulunkulu obabonakala lapho mntaka baba eMozambique into esizoyibonga kakhulu sabonga inhlonipho nothando asikaze sizwe kuthiwa abashumeli kuthiwa hambani niyogada lapha ngendlela into ezenzeka njalo la kodwa lapha into esafike sathola uthando and then imisa sihlizi kuyona babefike besifaka emzini yabo makudliwe ndawo kube ngathi somndeni wakhona siyayibonga le nto leyana babe sikhombisa ukuthi umuntu okuhamba umphatha kanjani kodwa thina lapha sikwazi konke lokho yebo le nto leyo siyakujabulela konke lokho mntaka baba and futhi sisabuyele eMozambique mfowethu maduzane nje angifuni ukutshela usuku ukubuka ini sibona namhlanje niyajabula noma lo umuzi wasekhaya no ngikaniwe mina mntaka baba nansuku ehlaza kodwa phela futhi angiqedile umuzi kaBaba kufanele nginebe emkhulu Lutho angiqedile khulileka ngaqedi khulileka ngiganwe into enhle kabi uma ngethu Mansela ulinda mkhonto yabona nomfana wami kulubanzi ukhule ungabusakikiza umngomezulu oseleyo ngomezulu umzingaka wenza kanjani njoba silana nje nami ngifisa nami ukuthi makuvala umhlangano nje nami ngithola yodwa ngishaya yodwa nje lapha ngifisa uNkulunkulu wasebuhleni ukuthi ke angikhumbule angipha amandla ukuze nami ngithola umakoti khona lana inhle lento lena uShembe wasinikeza wayesilethela yona ngisho nakwezinye inkonzo ayikho lento asiyazi lento lena sengivala nginobabili nangumuntu ubukela akasili Nazareth akazi indaba yaShembe uthanda ukunika siphi isiqiniseko ngoShembe mhlawumbe umunye uxakile mhlawumbe umunye ubuka nje ufisa nokuthi eyibulala ngomzima adlula kubona kunzima emhlabeni isiphi isiqiniseko uthanda ukumnikeza sona ngoShembe ngicela nje noma lingahalinye awulethe la uyabona ke inkabi yami leyo data lo ngizokudedelela yona izoba nzima kakhulu ke le data ngizokudedelela yona ake ngikutshele nakho bangithi uShembe uNkulunkulu ungabo uShembe uNkulunkulu ngaze kwenzeke lutho kuwena mina ngithi uNkulunkulu ngento eyenzeka kunkosikazi wami unkosikazi wami waginqika nemonto lapha izinkwazi kuN2
kwashona abantu abawu6 basinda abawu2 lona wasinda wanqamuka umlenze umkami wanqamuka umgogodla waphuka ingalo uthe senqamuka umgogodla engasiza ukuhamba ngeza onyazini unyazi lwangibusela intambo lwanginika amafulathi ngifike ngimrabhe eqolo intambo ngifike ngimbopho okhala uzohlanganisa isingezazi nesingenhla kuyimanje uyahamba asikakaqedi lapha akwesiqaleni lapha neqane kade eqeda ukuteta umfana wami uLubanza akahlinzwa ngayitetela kahle wathi sena 2 weeks etetile sisakhukhumala sasikhulu isisu sathi mase sisikhulu isisu sakhumula sasikhulu enkabeni kwakuphuma ubomvu uyezwa idatha enzima leyo mntaka baba ungaboshemba uNkulunkulu ungaze kwenzeke lutho kuwena sithe isisu sisikhulu isisu sekuphuma inkaba wahamba laseluthi unyazi angimuse ngwelezana engwe ngizofica odokotela abawu10 bemlindile abahlukene ngeinhlanga nangempela ngabafica beba u10 bemisixuku ekseni umkami wahlala for 3 months ICU wahlukanisa inhliziyo amathumbu umzimba kuhlukene 3 piece uwodwa kodwa uthe ubaba esempumalanga eno one day waseKomari report ngahamba ngombe ngathi Shembe ngicela ungihlukanisele njengamanje ukuthi umkami uyamphilisa manje noma uyamthatha njengamanje wathi angizwanga ngase ngithi baba ngenhlonipho ngicela ungihlukanisele umkami ukuthi namhlanje uyamphilisa noma uyamthatha ngoba uyimphiwa wena wathi iphi ingane ngathi ingane ikhona sekhaya wasethi umancane sombhekwa yeke ukunelisa for 10 minutes 10 minutes after 10 minutes wasethi ke salungisa udaba lomkakhe asibesiqhubeka sinikela uhlalela eceleni ngahlala eceleni kwathi emini ngabo 1 amkhozana sezonikela esezogida phambi kwakhe kwafona ucingo udokotela wasethi ke Mr Makhungu umkakhe usephapheme usecela ingane yakhe uyabona into le idatha enzima mntaka baba le sengivala kwenza angikhuluma ngento enzeke komunye ngikhuluma ngenzeka kumina yabo ngabe ngiyanitshena okwenza kumina ngesikhathi sothingo kulungela kwesivale lapho sengiyabaleka ngane zakwethu ngithi qafo mntaka baba ngikhumbula ngelinye ilanga ubaba ongizalayo seyidayise yonke imizi yayibona into le wathi seyidayise yonke imizi kanti omunye umuzi bazothi laba bawuthengile base bewudayisa nabo indawo yokuhlala sesingesenawo nezingane zasekhaya kodwa ngezwe othi ngene ngiphethe u20 ngizonikela ngithi Nkosi yamakhosi ngicela ukuthenga umuzi khona umuzi odayisayo engicela ukuthenga wathi uthengo lumalini lo muzi lowo ngathi nake lo muzi lona engizowuthenga u27000 uthengo lwaseluthi lwakhipha isiqhoko lwasithi lo muzi ukuphi uselokishini noma sesabelweni ngathi baba usesabelweni ngaphansi kwenkosi umkhwanazi wakhomba phezulu lasithi lo muzi wakho lo muzi wathatha isiqhoko wasibeka la esifubeni uthengo isiqhoko sesine oluzala unyazi yezwa kwase kuthi ngakusasa kwafika izikhulu kahulumeni ngikhuluma ngento ka2010 hayi into yakude kwafika izikhulu makufika izikhulu sase sithi esinye isikhulu kwangathi khonto eyifuna ngithi mina kade ngiyobika kuShembe ukuthi khona umuzi odayisa lwase utshele ngathi ngaze ngitshene umuntu lwase lethi inombolo zakho ngalinikeza inombolo zami ngakusasa bafika esikhaweni mabefika esikhaweni basebethi sithunywe uShembe lona osebuhleni uthi asikuneze nansi imali hamba othenga umuzi ngathi mangiyibala imali phakathi isikhulu sihamba sodwa iminister ingadrive lo muntu ngo2010 kuyiWorld Cup yes indaba kaShembe le lwafika lasithi ngithunywe uShembe lo sebuhleni uthi asikuneze nansi imali hamba uthenga ungawuthengi nihambe niyokhokhela nebank imali mangiyibala phakathi athi 75000 wayesethi usize kulowo muzi ingangeni intombazana ifake ibhlukwe ingangeni intombazana yenze inwele leza sekhanda lezi zokutresha ekhanda angithi yazo lento leyo ngane yakwethu sengihambile sengibalekile sengiyophuthuma umsebenzi amasonto avalwe wonke emhlabeni wonke umuntu la umuntu ophilayo emhlabeni kakhulukazi umAfrika kumele ngabula ngeke mntaka baba nje manje isikhathi asikakafiki kodwa sofika isikhathi mayethu uShembe nisebancane basebaningi abantu kusho ukuthi sogcina siphelele ngane yakwethu kodwa futhi okumele ukukhumbule ngese isupport iPirates sonke ngese isupport iChiefs sonke ngese isupport Sundowns sonke bancane abogcina bewasupportile amateam kodwa abantu abaningi bogcina besupport iteam eyodwa okusho ukuthi zonke izogcina iphelele la eNazareth zonke izizwe nje baba yini baba siyabonga baba nje wena indaba yaShembe ngilana nje indaba yaShembe obengiphila namhlanje baba siyabonga kakhulu baba Nkosi UNyazi amen siyabonga